Kgetsi e simolotse ka 2011 ke setheo se se dirang dipatlisiso sa Nulan Investment se se neng se le ka fa tlase ga botsamaisi ba molatofadiwa wa bone e leng Iqbal Sharma. Dituelo tse di kgethegileng di dirilwe kwa ntle ga tiro epe. Lephata la bolaodi bo bo ikemetseng le re madi a fetang dimilione di le 24 a dirisitswe botlhaswa. Bone bo bolatofadiwa ka bonwenwe bogodu, tiriso e botlhaswa ya madi le go se ikamanye le melao ya taolo ya matlole. Ga go a ke go nna le dikgaisano tsa ditheo fa go ne go thapiwa setheo se se dirang dipatlisiso. Go begwa fa kgotlatshekelo e latofatsa bone bo ka go loga maano a go dirisa matlole a neng a reboletswe go tokafatsa metseselegae. Matlole ao a ne morago a neelwa ba lelapa la ga Gupta. Feasibility study that was done as to whether or not the Bong project, which was the flagship project in the Free State, whether it would be successful. The feasibility study that was supposed to be conducted over a 6-month period. From our investigations, we saw from October 2011 till just before April 2012, significant payments were made. Molao o ile tsang batlola molao gore ba se busetswe kwa ba tswang gone o ne wa rebolwa gore go tle go tshwarwe bao ba tswile mo nageng go akaretsa bangwe ba lelapa la ga Gupta. Kgabagare Mmelwaela o tlile go tlhagelela ka la bo 15 mo kgweding eno se e le ka ntlha ya mathata a boitekanelo. We can confirm that a number of people, their extradition talks from the UAE as well as India. This is Abdul Gupta, his wife, and various other accused who we believe played a pivotal role in the scheme and defrauding the people of the Free State. Kgotlatshekelo e ganetse ka beili jaaka balatofadiwa ba bana le dikgetsi di le dintsi tse di masisi. Palogotlhe ya balatofadiwa ke 17 go akaretsa le ditheo tse di amegang mo kgetseng e. Kgetsi e sutedisitswe go mosupologo o latelang mo go solofetsweng dikopo tse dingwe tsa beili ya bangwe ba balatofadiwa.